Braća Karić s Kosova sanjali su da budu poput Beatlesa. S obiteljskim bendom Plave zvijezde 70-ih su prošli tadašnju državu, a kada su zaradili nešto novca, odlučili su se za drugi pothvat, ponovno obiteljski. Bogljube, kada ste bolje živjeli, ili kao muzičari ili sada kao privrednici, ansamblu privrednika? Pa da bolje smo živjeli kao muzičari, bili smo slobodniji. Čudo u peći. Tvrdili su početkom 80-ih mediji u SFRJ o četvorici braća Karić s Kosova, prvim privatnicima u komunizmu, vlasnicima Soura Kosovo Univerzum. Dobili su kredit, počeli ostvarivati profit. Proizvodili su se poljoprivredni alati, a kao prvi čovjek posla nametnuo se najmlađi brat Karića, Bogoljub. I lansirao je slogan: ono što mogu Japanci, možemo i mi Pećanci. Ovo je prva srpska, ovo su prvi srpski menadžeri. Bistri Bogoljub Karić danonoćno radi, širi kontakte i posao po Jugoslaviji, te potkraj 80-ih od partijskog vođa u usponu Slobodana Miloševića prima nagradu za najuspješnijeg, kako se to tada zvalo, malog privrednika. Dakle, on je čovjek koji je uspeo da bude blizak svakom režimu koji je ovdje bio. U svakom režimu je bio fantastičan, super. Karić je svoj biznis proširio i u Rusiju. Prima počasne doktorate, osniva prvu privatnu banku u Srbiji, prvo privatno sveučilište, televiziju. Uvodi mobilnu telefoniju u zemlju. Karić je na Dedinju bio Miloševićev susjed, balansirao je na tankoj žici, održavao i dobre odnose s opozicijom. Beka postaje poslovno carstvo. Nekoliko se okolnosti steklo. Jedno je to poznanstvo sa porodicom Milošević, što je gospodin Karić imao običaj da kaže: pili smo često kaficu. Mislim, porodica Karić i porodica Milošević, valjda zato što su bili komšije na Dedinju. A s druge strane, zato što je zemlja bila pod sankcijama, izolovana od sveta, i to je bila idealna situacija za razne vrste, ajde da kažem, poslovnih ljudi koje sad nazivamo kontroverzni biznismeni. Ti ljudi koji su prvi milion stekli u ratu, a stoti u sankcijama, a ja tako definišem srpske oligarhe, možda gospodin Karić može dokaže da je imao i milijarde, ali naravno starih dinara, krajem 80. godina, ti ljudi su krivi za ono što se dogodilo. Jako bih volao da ga pitam šta gospodin Bogoljub Karić misli o ratnim zločinima oko uloge Srbiji, u Vukovaru, u Dubrovniku, u Srebrenici, Sarajevu. Šta on tome misli? Svaki biznismen će sve učiniti da bude dobar sluga svakom režimu. Razumete? To je uradio i Mercedes. Služio je Hitleru i proizvodio tenkove, topove, avione i tako dalje. I ostao živ. Nakon pada Miloševića i takozvane demokratske revolucije izostaje najavljena lustracija. Prema podacima jugoslovenskih istražnih organa, jedno od Karićevih preduzeća u Dublinu navodno je korišćeno za pranje novca koji je iz Jugoslavije prebacivan preko njegove Astra banke. Ja bih jednom voljela da neki istraživač ne kaže, novinarski istraživač ne kaže i te pare koje ste vi uzeli u doba Miloševića, nego da kaže da jednom saznamo gde ih je uzeo, kako ih je uzeo i šta to nije vratio. Bilo bi mi, verujte, veoma zanimljivo i kad bi mi taj neko dao te dokaze, voljela bih onda da se vidim oči u oči sa Bogoljubom Karićem. Ali do sada ništa nisam dobila ni kao novinar, a ni kao građanin od tih podataka drugačije od onog što on kaže. Ali ako bi u Srbiji postojala politička spremnost da se, ne samo sa Bogoljubom Karićem, nego sa poslovnim ljudima koji su, ajde da kažem, na relativno sumnjiv način stekli vlasništvo u posljednjih 15 godina. To bi moglo da se izvede po ruskom modelu. Problem je što Srbija nema Putina. Evo ugledni britanski časopis. Karić u međuvremenu biva na listama najuspješnijih poslovnjaka. Slika se sa svjetskim biznismenima, kongresmenima, veleposlanicima i ministrima. Je li Karić kupio ljude iz dvaju demokratskih srbijanskih vlada nakon 2000. još nije jasno. Iz biznisa ulazi u politiku, vjerojatno kako bi zaštitio svoje poslovne interese. No rezultatom na predsjedničkim izborima lani, kada je bio treći pobjedivši čak i kandidata vladajuće koalicije, pokazao je da je snaga na koju treba računati.
Jednostavne populističke poruke o ekonomskom boljitku svidjele su se osiromašenom narodu. Ja ću koji svaki dobar Srbin vratiti ovo na način kako to Srbi rade. Ovako, vidite. Evo ovako, pa ću ovako. Stranku naziva Pokret snaga Srbije po uzoru na Berlusconijevu Forza Italija. Nema da se i Hrvati i Srbi iznenada ako jednog dana, kroz par godina, gospodin Bogoljub, koji vjerojatno ovo sve gleda što ja sad pričam, bude predsjednik Srbije. Ili nemam pojma, premijer, otko znam šta. Jer njegove ambicije nemaju granica. I prije ulaska u politiku Karić je pokušavao razviti dobre odnose s Hrvatskom, no nije mu uspjelo. Ipak kao predsjednika Srpskog udruženja industrijalaca svojedobno ga je primio i hrvatski predsjednik. A ovo je dobro da se ide na treća tržišta pa i zajedno, jer mi imamo kompatibilnu privredu. Mislim da je vrlo značajno da kažemo otvoreno da Hrvatska u ovom trenutku 40% svojih ulaganja u inostranstvo ulaže u Srbiju. Ja sam svjestan zašto je to tako. Jednog dana bit ćemo u Europskoj uniji i stvarat će se ponovo slovenski blok u okviru te Europske unije. Onda će se dogoditi ono što se nije dogodilo 1918. godine. Hrvatska će biti vođ južnih Slovena. Sam Karić i nastup u Zagrebu vidi kao vid vlastite promocije. Uoči dolaska zapjevao je jednu svog omiljenog pjevača Miše Kovača. Kakav je bio život bez žena, čoveče? Dobar dan, dobrodošli u Zagreb. Bolje vas našli. Izvolite. Poštovani gledatelji, dobar dan, emisija Nedjeljom u 2. Iz uvodnog priloga vidjeli ste gost Bogoljub Karić, biznismen i političar. Razgovarat ćemo i o biznisu i o politici. Pitanje emisije, podupirete li ekonomsku suradnju Hrvatske i Srbije? Gospodine Kariću, dobrodošli. Naravno, odmah prvo pitanje u tom smislu, odnosno što vi mislite o ekonomskoj suradnji dviju zemalja? U posljednje vrijeme na političkom planu Hrvatskoj i Srbiji baš da tako kažem ne cvjetaju ruže, a što je s ekonomskom suradnjom? Pa ja mislim da nisu iskorišteni ti potencijali i mogućnosti koje mi imamo kao ipak dve države koje su živjele skoro jedan vek zajedno. Znači postoji ta mogućnost da Srbija i Hrvatska daleko bolje sarađuju i da Hrvatska i Srbija, ili bolje reći Zagreb i Beograd, budu najbolja osovina i jedan najbolji most saradnje koji će pokazati pre svega Evropi da ovdje sede žive ljudi i u Beogradu i u Zagrebu koji znaju kako na koji način da pokrenu svoju ekonomiju. Jer Slovenija je najbolji primjer. Koliko to bilo nama milo ili ne, Slovenija je uspjela se uključiti u tokove Europske unije. Slovenija je krupnim koracima zagazila već daleko s Evropskom unijom, to pokazuje i dohodak po glavi stanovnika, dok Hrvatska i Srbija još daleko teže i siromašnije živi, ima potpuno drugačiji jedan način i odnos. I mi bi trebali da pokušamo da negativnu energiju koju trošimo za koje kakve gluposti političke i tako dalje, da je usmerimo ka jednom pravom putu, a to znači ekonomskom. Znači li taj ekonomski put, vi ste ovdje govorili o nekakvoj osovini obnovu Jugoslavije? Da, ovdje vam mnogi sa zazirom gledaju. Ne, zaboravite obnovu Jugoslavije, molim vas. To bratstvo, jedinstvo i te gluposti kojima smo se mi hranili 8 decenija, to zaboravite, stavite to po strani. Postoje jugonostalgičari, to je njihova stvar, to je njihova stvar u njihovom srcu, u njihovom mozgu, njihova ljubav, njihova želja, niko im to ne brani, neka nose petokraku ovdje, gdje god hoće, ja im se u to ne mešam. Ali ja samo hoću da vam kažem da mi moramo, ako hoćemo, da budemo ugledni građani velike evropske porodice sutra, kad kažem mi, mislim na Srbiju i Hrvatsku, mi moramo da pokažemo da smo najjača osovina te saradnje. Ajmo mi da pokušamo da proizvedemo neki